10 ljudi, ja sam Serbian Gamer, a danas igramo na MCRG-u. Tako da, idemo, znači, idem na neku rutu, ne znam koju, ne znam ovu rutu, nisam igrao na ovoj mapi još. Odemo ovuda, neću na centar jer neću iz prvog da me ubiju. Ovaj će stone sword. Tražuca je dobra. Ali nema veze. Malo boljeg armora, ali dobro. Ubacit ću muziku zato što ne mogu ovako. Dobro. Malo stone sword, ali dobro. Ništa. Iron nam treba. Dobro, iron, please. Ajoj, ljudi. Chest plate. Ovdje samo iron nemam. Oj, ali ne veze. Još jedan iron i onda... Šta je? Evo tamo ovaj chest. Da. Iron, molim te. Dobro, nema veze. Ovo će biti ovdje. Dobro, nema već. Ajde, molim te. Dobro smo stekovani. Ali okej. Neću, onda možda ću se izgubit. Daj, gdje u chestu iron? Dobro, nema veze, neću ići. Ovdje. Nemamo hrane, ljudi. Nisam uzeo hranu. Ali imamo ovdje. To je moja tekstura, nisam je pravila nego sam je miksao. Teksturu sam miksao. Imat ćete link teksturi u opisu klipa. Chest. Znači, ljudi, treba mi iron jedan. Iron. Ne mogu craftat. I iron sword. Ali meni treba hrana, ljudi. Tamo ima chest.
please. Ja, rudiment iron. Dobro, ne veze ako imam ja, ljudi, evo ga chest. Aj, ja. Ali pohrana, treba nam, treba. I ona, imamo jabuku. Ovo je sunce, kako je dobro sunce u ovoj teksturi, znači nije tema teksture, nema ljudi. Ovo je čest. Znači, ovdje je možda čest. Je. Možemo samo craftat ovaj zlatni gold sword, golden sword, ali mi to nećemo. Hoćemo iron. I jao ljudi. Tu. Ja ljudi, hoću da psujem sad. Nema irona, kako je moguće da nema irona? Sam bio tu. Tu nisam bio, mislim da ovdje. I jao. Tu negdje treba biti chest. More. Ovdje sam bio, ja mislim. Ja sam to bio, jeste. Ja. Možda ovdje ima iron. Šta se zna. Tamo, da sve sam, mislim da sam sve uzeo. Ne. Možemo craftati FPS. FNS Iron Sword neće biti.